Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti sirovi ili presni jogurt. Jednu zrelu bananu oguliti i viljuškom je izgnječiti. U posudu sa bananom dodati 250 ml kokosovog mlijeka. Jednu kašiku sirovog mlevenog kokosa, jednu kašičicu soka od limete, zatim za štapnim mikserom sve lepo izblendati. Ostaviti u frižideru 3 sata da se stegne. Pogledajte ovu sjajnu konzistenciju. Prijatno. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.